Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Bini kairok ma, hamzak ma, pai flaya. Haino hai zora kaham. Haino hai belaiken morok zora. Tangai. Kaito seno. Bini kok pai ke kupulung. Klanya tangi dong. Zona keplai ke yapri sherana tangi dong. Jini bishing te bini mung tebo kusu kelop zaknai. Hallelujah. Neng ang ereng borok liya, magnang borok liya, hamsa zakse, excellency, belaiken kahamse kaito ni mokolo. Hallelujah. Katong tokdi. Kebang ma borok, kebang ma kok sharani ni bagai. Aboya. Kaito tamu saknadi, kaito obono saitongo nang ketarse, kahamse, mazra krise, o kokso sawitongo. Hallelujah. Abuni bagai ozora mogi tongnaniya, ozora bekadu kuitong, dukunangi tongnani zoraya, ozora sundro masai tongnani zoraya, ozora kaito ni mungno kusu klanyani zorase, ozora kaito ni mungno keplai kelobnani zorase. Hallelujah. Church padi, kapang serang layana. De jini kaito no sing lop layana bini mungno sing kocok klai layana tangi hinwal tini kethang kaham mazra gre kethar saboni zare kaito ni zare se. Hallelujah. Asuke hamzaka bini songdari sajla no nini ani langmor rohorka o songdari sajla Jesu Kristo sini subrai bo paimani bai tamungka nini ani kahamungka bin tui kosok mani bai ketar engka bo bigra ma bai genang engka bo bai gereng ma bai kaham engka. Hallelujah. Kesam gerika. Hallelujah. Ketal engka. Hallelujah. Bono subrai ni gosi ma bai tui mongolia metang zak mongo sopai ka. Oh hallelujah. Oh rita kandalari moste kiri. Thank you Father. Nang busuk se kaham nini kairok ma, nini hamzak ma, nini teidul ma, pai flaya. Enough. Hallelujah. Yes Lord, enough. Nini presence enough, nini grace enough, nini hamzak ma enough. The body of Christ, this is yours, Lord. Koroksa ni sakawo, nini tei ketana sarsa, Lord. Gabo pan magnangya, gabo pan mogi te tonglia, gabo pan te sundro masalia, gabo pan te wanalia. Tangi himale nini presence ni logi tongo, nini pan ni logi tongo, Nangya parmani kahamrok chiri logi tongo. Hallelujah. Oh riba kandala rima kayara bolo riboste kili. Thank you, Lord. Oh hallelujah. Ozora nini se. Father, ozora nini se. Holy Spirit, thank you for your presence. Oh Lord Jesus, thank you. Nang kok na mani bachini kahamang ka. Oh riba kandalari mo korabaste ki. Subraiyung nang kok na bari sini kahamang ka. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Nini thui kosok mani bai. Sung ketarung suka. Nang bigra ma bai sung genang khalai zakha. Oh ri kandalari bosteke. Nini bahan sekak sak mani bai. Bebak kamiani sung yogi manka. Nang bai kerengai borok ketanang manka. Nana subrai ni koshi mani bai. Sung metang zakha. Buka bai poito klai mani bai. Kaito ni mokolak kaham kok ng suka. Hallelujah. Oh riba kandalari bosteke. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Tong Tok di church. Kapang serang di. Tong Tok di. Tangi penmale. Neng kahamsa zakse. Hallelujah. Tong Tok suk di. Neng ereng liya. Kaito ni bushase. Tong Tok di. Neng ketarse. Kahamse. Mazra krise. Obo neng azimani. Ang azimani ya. Baitang kaito Jesu Kristo toy. Magnang. Nini ani lang mau gift remani se. Kupulung ke remani se. Hallelujah. Oh ri haramaste kiri. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ozora kaham. Hallelujah. Baitang kaito romani. Belaiken moro. Belaiken special. Dini kema pan sung magnangya. Bini kogo sung kupulung nai. Alai da kuk eng nai. Hallelujah.
하부니 바기노 만칸칸게 니니 takut bukung nini jati masarong tani ubo share kalairadi mansideng boro bok keplai no de keplai ke ya appreciate mansideng boro bahine mutangjak boro sakpai sideng de keplai ke homoni no khushi tong tong mo tongi mansideng hallelujah boro bahino abemani yang yogi mansideng boro bahino bigrani yang yogi mansideng khapang serangei keplai genang jisunu yasagei alai da ke tongi mansideng hallelujah mo rabakhandalari maste kere yes yes to he Lord oh hallelujah ratakhandalari moste kere aha thank you afa nini mungi sungje frukutumo aro nini presence togo thank you Holy Spirit afa nini mungi sungje fru gerarungo kutumlayo aro nini presence togo aro kebo buksangya Lord thank you Lord nung kupulung klai to mani bagay tin nangmarok nung supungwi mani bagay thank you Father oh rabakhandalari moste kere ha oh hallelujah yes yes thank you Father hallelujah oh rabakhandalari moste kere hallelujah hallelujah thank you Father church tong thokdi hadi ozara kaitona hamari rani bagai sendalayan bini kogo kupulung nani slice ka sini kunzu wan sukma bukha obushakno bini thani submit kairalayan Jefferson bebak sini kaitoni thani submit khlayo shaitan keben jago te applying phai maya sini langmao hallelujah praise the Lord praise the Lord hallelujah thani ozora kaham sini kaitoni sung hambai layan bebak submit kairalayan sini kunzu submit kairalayan sini bukhana submit kairalayan sini one sukma submit kairalayan sini bebak body se kaitoni thani submit kairalayan thani hallelujah hallelujah yes yes aha yes yes hallelujah praise the Lord oh hallelujah yes Lord thank you Father thank you Father ozara kami bag pada sini alam bag senggana nalayan sini notepad senggana nalayan dini bukai tersuna bless klaine dini bukai tersuna hamari klaine dini bini kogo suna kupulung klaine dini busung poito tazang nai de keplai khaya prishawi man nai sini kaito ni monusung kusung klai man nai hallelujah praise the Lord hallelujah yes yes olang ma kaito ni mong kusung klai na bagi se phadi resap lai mang tong layan phadi tong thogui khatung khaza kemeng tong layan oba ereng ya oba kaito tangai ke thangton jati jeng olang ma bai ke bin mung no kusuk lop hallelujah hallelujah Jefferson kaito ni mung no lobo hallelujah tamo jini bebak nangmaro no kaito kupulung keru jini bebak ya priwo kaito jini logi otongo hallelujah sita mo gana kokhe botong mani bagai sengkapang serangi tongai mano yes nung just tas miring di ini korang khlai di babu hnai
Hallelujah nang saiman nai nini babu je kana tomone abo sawo kaplai kaito oh riba khanda lari mosti ke Hallelujah Hallelujah No reading na blay Are you ready church For the word of God kaito ni kog ni bagay nang reading na blay Are you ready Tomong ready ka ke Ini Bible Gana klaidi Hallelujah Praise the Lord Any Bible tam tong ni gana wo Kog bro ke kog bro Bangla ke Bangla English ke English Okay Any Just Bible nari Gana wo Dini bakai to bless klai nai Dini bakai to apply ke sana ya appreciate nai Magnangya dini ke busan Hallelujah Praise the Lord. Thank you, Father. All life session nini se Lord. Ya paro nin paliwo. Ke paro sung tini magnangya. Nung preng mana sung ya sak nai. Take apply ke ya appreciate nai. Nini mung sung kusuk klai nai. Oh riba khata lari mosti ke. Lord, thank you. Thank you, Lord. The body of Christ. This is your ministry. Lord, you are the head of the body, and we are belongs to you. We are the part of your body. Hallelujah. Subraiyung ke bokrok sing kroksa nini busak ni part se sing joda ke alka ke tongi manya nang mai mang sa sing krungi tongono. Thank you. Amen. Hallelujah. Reading na ble. Fadi norokni de title no khana. Kaham no sadi. Zen Nangya no tiklai ro horti. Hallelujah akaham tamu tamno salai niseng abno seng tini keplai kesereng lainai Hallelujah kaito kaham Praise the Lord padi sin Bible seng karana layana elambak seng klok layana Luke chapter 6 verse 45 Luke Gospel Luke chapter 6 verse 45 Luke chapter 6 verse 45 Mang ke comment section no darok abo khairi mano pass khairi mano dara puya manai ro te kubun tongnai ro pori bantheng tomung no logi o Bible kari hinke tam suijak tong A good person produces good things from the treasury of a good heart himself. Koroksa borok kaham, bini bukhani, kaham no suti klayu himself. Kaham mansukung, kaham ko, hamari genang ko, blessings ko, abahai kok no suti klayu. Koroksa borok kaham hingke. Tangi himbale, bini bukhani malik, Jishu Kristo abuni bagi. O bukhabi singni je ongkhori bukhukti ongkhor mani kok kaham kok se ongkhoro Malik Jishu Kristo mani bagi. Hallelujah. Praise the Lord. And an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. Tiaba koroksa borok hamya. Jishu krui wan sugma sitra tijak bakhawo. Abahai borok aham ya nono bukukti kari unisa. What do you say flows from what is in your heart unisa. Zem bukhao tong mani abuno ongkoro unisa. Piabaseng saiman ka, jini jishung ka kaham se, jini jishung ka kathar se, jini jishung ka mathang zakmung se, jini jishung ka malik se. Kwplaisa Zefru bon nini o bukhabi singo kupulung afro kaham nini bukukti ongkhor nai Kwplai nini bukukti ongkhor nai hamsazak nini bukukti ongkhor nai hamari ni kok nini bukukti ongkhor nai tani himale je bukhawa suo abono bukukti ongkhoro nang sabono suzak nini o bukhaw malik sabo Jishu Kristo da nakate kubunda check khlaini Dini ang kiriwo rin yung sawit tong ngake abo Jishu ni aroni paimaniya.
Tomuna ang bemar hni nung goshi tong hungke abo Jisu ni arani phaimaniya. Ang sundro masao hni nung goshi tong hungke abo Jisu ni arani phaimaniya. Mungsa sa kok sitra walai kok tomung nini bukuk ti ang khori tong hungke abo Jisu ni arani phaimaniya. Tangi henmale tomung na Jisu Kristo nini bakhaw hungke. Tomung na Jisu Kristo nang Subraiyung ni goshi jak hungke kaham simi song khornai. Keplai kok simi song khornai. Hamsazak kok simi song khornai ar kirimung kok wana mung kok walai kok kaglai phuilai kok abahai kok ong khoria kathalai mung kok hamzak mung kok khairung mung kok hale khoroksa te khoroksa khabasar laimani dum salaimani kok a kok se ong khoro. Hallelujah, praise the Lord. Kaito kaham Bidi kairok ma hamzak ma pai flya. Haha. Sabuni bagino panik. Tomung na tabuk pare Jisu no yasagya kungke yasagdi. Poito khlai manya kungke ba khlai sidi. Ob khabai khlai poito. Nini bagino bo thui payo. Nini bagino bini thui kosoko. Nini bagino bo bigrang payo. Tangi kenang kelainnya bagai, ketar kelainnya bagai, bemar gerik kelainnya bagai, tuimung ni yak ni phiyogwi, ak mathang zak mung no ya farna ni bagai. Kelai saseble, bekhabai poito kelai, Jisu, nung nari Subrai, balik nung haiman senai mo, nung elau kelai mani bagai. Apa ni bagai no? A good person produces good things from the treasury of a good heart. Koroksa borok kaham Jisu bai kerengjak thansangi borok kata lengjak a borok bini bukukti kaham no simino sao tangai because bini thaniwo kaham Jisu kupulung abuni bagai. Hallelujah, praise the Lord. Kaito kaham bini khairok ba hamzak ma pai flya. Piaba koroksa borok. Okay, wan sukmun sitra tui tong nai hakaba kabang ma hamyano sui tong nai a borok hamyano simi subo sao. Kabang ma mesenzak mung ko bigra ko thui mung ko abahai kok no simi subo sao. But nang angle abahai category olia. Tangmala chini busago bakhawo 사복 kupulung Jisu Kristo kupulung 아버니 bagay tamong korsinay kaham kok simisong korsinay hamari genang kok simisong korsinay hamsazak kok simisong korsinay. Hallelujah, praise the Lord. Walay kok ni bagaya kabang mahamya kok abdi ni bagaya tanih male soy kaham ketar hamsazak sung sok baikyan. Amen. Lady, James chapter 1 verse 26. James chapter 1 verse 26. If you claim to be religious but don't control your tongue, you are fooling yourself and your religious is worthless. Tomung no koroksa sik ang kai doro tongo. Ang Jisu basi kerengjak abahai hninya sawi tongo hungke tamni sawro aborok tomung no bukuk no control khlaimanya hungke aba saksak botwa phunogui tongma se ni saw. Okay, naidi kalai sakano ang bemar ganang hniko sinani borok balai kalai sakano ang bemar ganang hniko silayo te gosilai mani balai khano mar nang saksak botwang ni tongmani kelayo bo. Okay, de kabang ma kok sitra ko ke buku control khlaimanya kalai sakano phat sakong khoro tam kok ang tai ang an bukti karena mo sunglia besano kabang mo sitra bai srai kibu. Zoli hone kabang ma kok hamya sawi kibu
nasleo hwnwi gobangma sraimung kok sawi kibiu pheba tomungno nung soi jisubani grongi borok katalangjak hingke koroi phana a kok rokno nung ta sasidi nung tomungno sawi to hingke nung hai butwa te kri nung hai butwa te kri borok rok bakhaw je suo bakhaw je tono abono no sawo nung jisuo tonto tuile a hamyano sawi angliya tang hinmale bisingo tomungno jisu hingke kaham kok simi songkhona nangsinai hamsa jak kok simi songkhona nangsinai kwplai kok simi songkhona nangsinai hamari gonang kok simi songkhona nangsinai haleluya tomungno nung yes ang kai toro tomu ninyo claim khlai tong hingke ang kai toni busa ninyo nung claim khlai tong hingke to jisu bai gorong phaikyang ninyo nung gosiwi tong hingke obukhukte kaham simi songkhona nangsinai tomungno obukhukti kaham ongkhori hangke obukhukti tomungno sraimung kok thimung kok ongkhori tong hungkangke nonote ke basiri manliya ke khosar khomata krei nini akok samaboin nang phasi sinai nini bukhukti ongkhormani kok baje nang komor sinai aboni bangino obukhukgo nang bok kokno sanai tabu jisu kupulung phaimani hamari gonang kok hamsa jak kok kwplai kok no sanai haya kheba sraimung kok walai kok kaglai phuilai kok naslemani kok a kok no sanai choice is yours abuni bangina 19 ko ba ke saw understand this abono buji di ni sunu saw James chapter 1 verse 19 Jacob chapter 1 verse 19 타싱고 Jacob no sum porelayo 26 no porelay 타싱고 Jacob chapter 1 verse 26 tabo ke Jacob chapter 1 verse 19 hakke James English make understand this my dear brothers and sisters you must all be quick to listen khanatino ko belai kodong ni sao slow to speak kok satiniwo slow ongni hini sao haino ereng kok ta sadi hini sao and slow to get angry hini sao zoli manibo belai keno slow ongni hini sao hallelujah khanamani ke belai quick kodok ke khanadi kok samani le belai slow na nangnai zoli huni nang tomungno pla kabang ma kok walai kok okay thimung kok sraimung kok phal nang sawi khibi ka hangke abote nang haina hai ko subi nai man phia abuni bagen jisu salangmani tongo tomungno phatarni mungsasuk bisingo hapka hangke abas problem ya obishingni tomungno ongkhoi phaike abos problem khlayo samung hamyapan chakhanang hojomung hangke ongkhor thangpainai phiaba nini bishingte a sraimung kok ongkhormani a walai kok ongkhormani a thimung kok ongkhormani abotei nang kusuginai manphia ongkhor ka mane ongkhoring thangsinaibo okay so aboni bagina phadi nangke khe tonglayano nilar ke khanai tonglayano obono muthuk sibi gobangma borok ani bemar ni gosilainani nalai ustad okay samung mungsasuk khadi kanke no ustad tam ustad ai pressure bari marni tongkha diabetes bari maroi to tar debo ang saiman galar okay so ustad nai di diabetes bari khapu pressure bari khapu aba high problem po ani synapse po hakeba kabangma borok gosilai mani jak yang elam baga tamsa je butua sabo butua je borok wan sugyawi hani kok sanai okay
아버니 만타이 만나이 니사오 사보 것이 덩바 안 배말네 능너블레 사보 어사이바이 안에 엄마 하이 덩어리 것이 봐 능너 것이오 안마기나 그방만 만나마 사오 탕나에 버럭버 타르마니 아바 안너버 타르는 이제 버럭 것이 나이 따먹나 비니 어버스타 오케이 앙스 시고 그니 떠먹는 것이오 그 따먹나에 버럭니 어버스타 그 따먹 능세 앙 배말하는 것이오 그봐 능스 것이 블레 따이 샤보 너는 바스리만 나이 삼리 커머다 똥마따이 너는 세이프 클레이만 하니 사브리 커머다 똥 너는 반지리만 하니 능스 것이 블레 앙 어목 kaito to wai siapa no phona nang kisa pressure manjagi tong siri do nang kisa diabetes manjagi tong de kaito to wai siapa no saya kaito to oba hakesa sao tebo advance kesa sao efficiency of the one verse for ko nogo sungsar sa sanamjagi ya kuni sao apron se kaito ka tamsa norok kathar norok kaham norok mazra kare hini sao 어승살 사람장은 슬라이 스강을 까이트 그 쓰는 땀은 디클레어 클라이야 그탈 가함 때 마즈라 그리 까이트 때 애드반스 쓰는 그탈 클라이자 애드반스 쓰는 가함 클라이자 애드반스 쓰는 마즈라 그리 클라이자 그 따부 능법으로 것이나이 오케이 다쿡 비크럼 조마티야 가함 그 크나디 아니 사자 키야야 아니 사자 키우니 사시디 고시래 샤바 능실래 아니 사자 함께 키가 아니 사자 벨라이 샤카 함세 사디 니니 부콕바 담보로 하미야는 고시 있는 뭐라 하미야 파신 뜰랑이 똥 가하무니 고시디 부콕어제 사와보는 거 사이반치디 어로이 판다 사시디 따이 능제 사업은 만나이 아니 거기야 뭐 엘람마가 스라이 if you claim 니사 능 떠먹노 가이도런 똥이 능 것이 강게봐 지슈로는 수브라이는 것이 용게봐 가함노 사시디 함야노야 할렐루야 큰 앞으로 기사 그렇게 크나디 할렐루야 그렇게 크나디 땀 사위 똥 가이도 땀 사위 똥마 혼자 그런 일이 사오 거 사마니께 난케 심이 사대 낭양가게 못온디 할렐루야 사나버는 가함노 키가 아니 사서 키가 아니 사서 가함세 하마리 그낭세 내만 그리세 니니 블라모 것이 심이 것이 디는 그방마 뭐마부 파는 노고 앙 탕라이라고 노고이 파요 할렐루야 따모 와이래 와이 노고 뭐 사나스게 꼭 시드라바이 퍼는고 그 마스 꼭 시드라바이 꿀로 빠 따모 뭐 박사 또 서이부 사포이도 호노 그 서이 사봉만이 클라이케슬라 비니 부사는 뭐 서이 부사 하니 사온가게 서이 사봉만이 클라이케 Bini besana musuk besani bo kutung ke musuk sabong mani kelakya. Tui tang ni sao, tapla salang ni sao. Tamu kong no sao itong ka par kisah wan sui na di no. Tangi hai no buzia suzia se kong no saka. As hamari ba tini oroi poroi no kungo pura zengzal kupulung goi borok. Komori itong bayu. Neng ang le abahai tang sideng soi Jisu sabo Jisu langma sokpai mani bai bobahai tomong abun neng le saiman sidi padi seng saiman lai siwana de keplai ke ya presha lai siwana haleluya seng mekhang malai man lai pano kaito sebrka at least live ni bising ti pano bini keplai kong no sereng lai keplai ke ya presha lai keplai ke bini mongno kusuk klai lai dani bagai Padi abahai nang lai siwana, keplai nang lai siwana, kaham nang lai siwana, hamsazak nang lai siwana. Haleluya.
Praise the Lord. Proverbs chapter 21, phiyogwi 21-23. Proverbs chapter 21, verse 23. Proverbs chapter 21, verse 23. Watch your tongue and keep your mouth shut, and you will stay out of trouble. Busuk serai-serai. Kong borok wetam sejak tong ang polisyoda. Proverbs chapter 21, verse 23. Sakni beslaiti bukungno nargui tonai borok bozengjalni yakni se yogo. Nuknable. Tomong nang obeslai obukungno control klaimano hungke. You will stay out of trouble. Okay. Nang zengjal problem ni yakni yogo tongi manai. Tomong nang obukungno control klaimano hungke. Taunin thaniose. Borok ang ketharni go silaya. Saksana takpan sumsok engjago. Jisu Kristo ni thei kosok mani bai, Jisu Kristo ni bahan sekagsak mani bai. Okay. Bigrang phai mani bai. Cross sakat thei saltam ni aglo thangi basa mani bai, nini ani kahamung kha. Jisu Kristo bai thangna declaration diklango finished ni sawo, bai shukka ni sawo, bemar krikha, sumsok krikha. Okay. Bigra krikha. Bemar krikha, mungsa hamya krikha, nang ketharang suka, nini bagai thuimung krikha, finished, paisukha. Jazaga malik se saka paisukha, nang sabo ang sumsok ganang ning gosinai. Nang sabo ang bemar ning gosinai, nang sabo ang thina nai tongkha ning gosinai. Yesu Kristo ni bahan sekagsak mabe ketharang kha. Bo kethainya mesani kethangi basa mani bai, nang bo tabuk a kethango sok bai kha. Tangai bono bekhabai poitu khlai subrai hni gosi mani bai. Hallelujah. Angle sak sugya ni borok gosi layo. ঠিক আছে ঠিক tong. But Jisu to suble. Sadi o Jisu nang kanilang mau sokpai mau bai ang suksak seni sadi. Titam ko silay sumsok ganang ni ko silay. Saya cugya ni ko silay. Sugo hunsidi Jisu Kristo ni bising tiang sugo. Jisu Kristo ni thui kosok maman sumsok nakar zakha. Sadi ang ketar se kaham se mazrak kere se. Tangi saya 너는 숨속 약리 표가 숨속 그렇게 하는 것이시디 땅이 숨속 근황그리만 는 것이바 예수 그리스도 매번 함연의 비니 사카로 조카 너너까 함너 야파르까 아까 함너 것이시디 할렐루야 What's your tongue? 따무 사위떡 능 어부크고 나시기 나이디 크나오이 나이디 너무는 능 따무 사위떡 능 사이만 가 함께 능 기리만 싱사 봉작 나이 너무는 하면은 사위떡 함께 그 플라냐 사위떡 그니리 카방 스랑 나이 예수 그리스도는 비신 때안 그 다른 가 어버는 블레 사작 나이 꽉봐 선 니지 바이탕도 그 다른 게 블레 예수 그리스도는 비신 때니 블레 샤디 안 그 탈세 예수 그리스도는 비신 때 Sadi ani mazra kerekha Jisu Kristo ni bisingte. Sadi Jisu Kristo bigrang mabai ang gadang engka. Sadi Jisu ni bahan sekagzak mabai ang hamka. Sadi tangi saya kongno. Oros nini hamari. Oros nini blessings. Oros nini keplai. Tamu gosilai ko homoni no sumso gadang ni gosilai. Engka ba Jisu thiman kuno manes kerekha. Asal bini thui kosok orang kuno mana sih kiri kandang tak pun sumsok genang ke? Nini bakin thui kena ble,
Nini bagino buza khanable 39 times. Mini bahan kri khable. Kuroi thangba kila bahan bebang uri thangba kya. Min thei kosogui bebang kama ba khable. Thei kyabla nini bagino bo cross sakabo. Thei kyabla nini bagino te thangai ba sakable ka thangke. Abo ba nini ka hamang khanang saime adiba. Bo Jishu pai thangno declare klai klangka pai shuka finished. Te mo confusion tongkho. Sabu kesari tondono. Sabu kesari tondono. Ha? Sumso genang hni ko sikhang ke ba genang nongi tonglang di ban nang. Jishu nono sumso grei khlanya bagasi phaible sumso genang ke ora leng prari tona bagasi bo phai. Sumso grei khlanya bagasi phainya ble. Mazra grei khlanya bagasi phainya ble. Thuimong grei khlanya bagasi phainya ble. Kaham kemang tona bagasi phainya ble. Ke tamni bagile nang bemar hni ko sikhaba sumso genang hni ko sikhaba hamya hni ko sikhaba. Nangja goshu abon mannai. Bobno goshinai tabung din thaniwo. Choice din thaniwo. Nang bobno goshinai. Hallelujah. Praise the Lord. A truly wise person uses few words. A person with understanding is even tempered niso. Koroksa borok kaham. Kebang makok saya. Okay. Nangmani kok no simisa saubo. Zoli pharo tongthang. Bo nilar ke tongnai. Te nangmani kok no simi bo sanai. Proverbs chapter 17 verse 27. Proverbs chapter permong sotoroni 27 to 28. 27 to 28. Sian kereng rokhe kok kebang saya kejang ke tongnai bos soi sinai borok sian kereng borok kok kebang saya nangmani kok no simisi sao sian kereng rok setamo kisi sas bokhorok mihimku o dogano thangpurbo bokhorok mihiman thuisi malia. Okay, koroksa malaki bo bokhorok mihimani ta Sasidi tongoi juchu salia. Abo ke botua borok. Abo hayingi tongke ba ham kahani se goshina nangle. Bole tei bo se hamya na goshiwi se tei bo sokomoroi sagno destroy klai tongo. Hallelujah. Praise the Lord. Tamo sian kereng borok kok kebang saya nangmani kok no simisa sao nini nangmani kok tamo ba ang kethareng ke ang kahameng ka Jishu no Subraiyung go simabai ang mothang zaka ani nok sengsaria jogna hase obong ka sian kereng rong ni kok sian kereng rong ni kok ketamo nahari o borok saya khlai to ka nahari o borok redik buthani bunyi saya kan nok lai mani Yesus lai mani sian genang borok kebri hamya saya sian genang borok kaham no simisu sao bok kaham Jishu Kristo tei kathan Jishu Kristo tei hamsajak Jishu Kristo tei mazra grei Jishu Kristo tei molbrumni langbang manka ani nok sukna hase oboka sian genang rong niko sian grei rok ke padang peteng sesinai bunyi hamya bo sasinai mazra bo bersinai bini bo hamya sasinai nang bozaga sian genang go na sian kriyo tabung nang chus klaisi siring ke tongke butoa bo sian kereng henjago mukhanable butoa phanongra siteng tamono siring ke tongke bosodo se sian genang henjago bokok sayawi tongke sinai haike nokjago kok saya isa nilar siring ke tongnai aboro buto phanang siteng haipan ja kahamo sokpayo takuk somir khunjo ke kreke khnadi nini babuni cancer krikha
nang cancer tongo ni saka cancer tai thanglia ni babuni aroni sadik gerikha jisuni ke sabai hamsuka obonon sung serengi tonglayo tongo huni go siwoi te kupulung ta klaisidi gerikha cancer ni sadi cancel klaija kani sadi. Hallelujah, praise the Lord. tam sawi tong ni bukho kisawan sukdi ani babuni cancer tongo huni yang saw mane tamba cancer hapai di ini allow klaimani ada ani babuni cancer gerikha jisuni ke sabai cancel klaijaka obosibele right kok ba sadi right kok no wrong kok ta sasidi dini borok saya kok hamya kok no salemang no phasi bai suka komori to makha ta komor sidi tai keplayo phasidi cancer cancel klaijaka sadi nengbo cancer cancel klaijaka gerikha. Hallelujah. Haino kok ta sadi haino tati klaidi bukugo komori tangnai keplai kok no sadi. Hallelujah. We walk tamo by sight or by faith. We walk by faith, not by sight. Sang poito by sehimu. Nugma baya. This is our identity. So kai tro tonglerong nugma baya prisya. Poito by se ya prisyawo. Poito ni meaning tamo. Nugya pana nukha. Manya pana manka. Sokpaya pana sokpaika. Abono no hono poito. We walk by faith, not by sight. Sang poito by sehimu. Apoy to bahake pai kai to ni kok zefro kupulung ongot sini langmawo kai to ni kok no sing zefro kupulung klayo sini langmawo kai to ni kok no zefro sing kupulung klayo sini langmawo poi to tazago poi to tebo toru poi to zefro kebango yapri shemazo tango. Hallelujah, hamya mesenzago. Hallelujah. We walk by faith, not by sight. Sing poi to by se yapri shewo nugma baya nang cancer pano nugui tongni hai pano sengke poito bai tamni sanai cancer cancel klaijaka gerikha ni se sanai. This is our identity. Obose sini satai ko. Hallelujah, praise the Lord. We walk by faith, not by sight. Nang tomo na tapan luma ba ya appreciate tong ke you are still belongs to this art hai ka this sangsar. Tabung panen neng, onung ma bayar appreciate tong ke, abo, cukna hari borok mani kelaya. Hallelujah. Walk by faith. Poito by sihimdi. Bokrok bihimi panen tongra siteng. Poito by tamni sanai kaham se. Bokrok bihima urencu harima tangai do. Tiumar panen kotor mani tongra siteng sadik. Jishuni ke sabai already hamri rezak se angka hamse tiumar delete remove tam kogno sarai tabu tini kema borok sao hai bemar sengke ba bemar ni saglang diba hani sao engka asik dini neng poito khlai humane a poito ni mane tam sala ha hai nogo oma hai chegi to nogo ke okong na saglang di mani sao hake poito bani mane tamo tamno sreka nanga sedin poito meaning tamo. What is the faith? What is faith? Tamo poito bishas mani tamo nugmani no saito ongka bishas mani tamo kasala nugma ba joto borong sao neng ma a borong bai min liab le Jishu keplai sopai kya Jishu bai kereng keplai engka sengsar Jishu bai messenger keplai engke Jishu se a keplai bai kereng pai kya neng keplai o se keplai ro ke poitu bai se ya prishawo nukma bai ya neng le bai ke nukma bai kereng i tong khaba ha neng ke bai ke nukma bai kereng i tong kha seng to nukma bai him ya Jishu bai kerengza keplai borok to kun dina nukma bai ya prishaya poito bai ya prishawo neng ke bai ka nukma bai kereng i tong khaba ar keseng i tong khaba ar kelai tong khaba sadi o keplai kong bukuk bai ke
kahamangka. By faith, poito by. Nogya pano nokha. Manya pano manka. Sokpaya pano sokpaya. Abro hono poito. Hebrew chapter 11 verse 1. Porinadi. Abang ni Bible of sijak tongo. Hebrew chapter 11 verse 1. Ani Bible of simi abang ni Bible of tongo. Pordi. Buzidi. Ani blindly kokna sadi. Oh hallelujah. Bokorong mihimi tongo. Abu borong ni bokor baki mihimi tongo. Bat kai torong kake kaham se ang kaham. Pressure, diabetes, tumor, cancer, just a problem, any virus, any disease. Sadik hamka. Already Jishu ni kesabai hamre rezaka. Gerikha ang kaham se, gothar se, mazra geri se. Nini abu ak kathar kaham ham saza. Optani gos goshia, daily se bemar ganang huni goshu, daily se sugya huni goshu, daily se manya huni goshu, sabotai nonom basi ni manchi nai. Nang se goshu ina onke. Abuni bagino. Padi, chini kok, belai kena hamari ganang kok na lang sinai. Colossians chapter 4, verse 6. Colossians chapter 4 verse 6. Let your conversation be gracious and attractive, so that you will have the right response for everyone. Nini bukhukti ong khormani kok obahay nang nanay khananay borogro attract ngaisa. 이 borog ni kok lola mak khana sinay henay khunju ke kruke phainay jat. Abahay kok no nang ma sanay. Nang niji se bokorok samani pressure diabetes ni kalai tung sabon dini kong lo kanara musura nang niji se rugao kalai sa nang bahake borong lo khaba saranai hake ba a borok khaba tangai butamna a sawini ni thaninga phainai ha ini kebama leaders rong nogo ani bagai amai samong ta sarandi angam hai bemar manjagi tung leader se bemar kalai sa khengke आज जे borok ro thari to leaders rong no a borok tamung sinai ha leader se pressure bar jong togori nang sa su week nga ke a je follow khai to ne tamung sinai sila. This is the condition. Leader should be leader. Kai to sone khitung sanamya bokrok se sanamu. Hallelujah. Nang bokrok se tabuk tomun kebel hangke bahing nai. Nang bokrok se bemarak lajak nge bahing nai. Nang bokrok sa su week nge bahing nai. Hallelujah. Praise the Lord. Jin bukhukti ong khormani kok belai attractive na nang nai. Belai pan ganang na nang nai. hamari ganang kok nani nangnai jate khananai borok sotonjari phainai ja wow obonang nangai tongmani hinai. Hallelujah. Sing nogo Matthew chapter 5 sing porike nogo sing khatamo sengsani som sengsani jati som jotoni nukhungona nango jati jotoni nukhungona nango. Hallelujah. So abuni bagino. Fai. Sati ba sati hayang lai siwana som ba som hayang lai siwana. De koroksa ni langmau suk lai jat. Amen. Norok. Je pro zoramano haka tabu phano tonga porinai di. Matthew chapter 5 verse 13. You are the salt of the earth ni sao. Nangos sengsani som se ni sao. Som bon nu khong na ngi tong ba. Jotoni langmo jotoni nu khong nang. Ngi nang sa som ga ka ba. Nang jotoni nu khong nang lang di ba. Abang bagino jefro som ni sini mung nang sai man nai. Ok baba ke nang khon nai. Asike attractive nai. Hanya soton jagi phainai boro. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
takuk shomir just go shidi kaitor se logi tong sabu kebungi mannai muthub jak lama phiyogzaka sadini ni bukuk bai ani kaitor sani logi tong sabu meseni mannai sabu kebungi mannai muthub jak lama phiyogzaka okay go shidi nini joto muthub jak lama phiyogzaka te kwplai khe nang nogo sok bai sinai. Hallelujah, praise the Lord. You're the light of the world. Ni sao tay tam sa chung hay ka nang ang o sung sa ni pohor bon no khung na nya tong bebak no khung na ngo. Hallelujah. Oh riba khandalari mostiki. Thank you, Lord. Hallelujah. Ka asuk sinimong keplai sengsani shom sengsani jati pohor wow abon nang sible ang sible ketange hamya kong no messenger kong no tai sasinai tasari hallelujah keplai kong no sadi muthubjak lamana phiyogdi keplai kong no sadi ti kwbang ma borok asiki khana tokjak nai ni na kok no rakthari phainai pohor no jotor maruk tharo som no jotor manai tugu. Hallelujah, praise the Lord. You are the light nang se a chati a pohor, you are the salt nang se a som a pohor a som nang kokmani a pohor. Amen. Hallelujah. Stop telling lies. Ephesians chapter 4 verse 25. Ephesians chapter 4 verse 25. Stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth. For we are all parts of the same body in Israel. Tatal no sana mataksidi in Israel. Stop. Bemar ganang abon nini sinimung ya at tatalata sasidi kaham abos nini sinimung o kaham no so sasidi messenger gi tongmani abon nini sinimung ya keplai khya prishamani abos nini sinimung o sinimung no so sasidi. Stop telling lies. Tatalata sasidi bemar hani go simani abon sebara tatalte kri abo shaitan phemologi tong phayo no bigra hani go simani abon sebara tatal kokte kri ganang kaito tongto te nung bigrang nai kaham kaito tongto te nung hamyang nai kethar kaito nini logi tongto te nung sumso ganang nai haida. Stop telling lies. Tatal kong nata sasidi. Stop. Samung sayah nita sadi samung sajak ni sasidi bemar ganang nita sasidi bemar krih ni sasidi sumso ganang nita gosisidi somso krikya ane jishuni thui kosong mabayang nakar zakha sadi. Hallelujah. Stop telling lies. Oh riba khandalari mostiki takuk shomir kaito non belai hamjago nung saksan ereng monita khladi nini bukuk bai lama phiyogzaka problem solve khani go sikanke solve jeng sinai obuku gasga phantongo geri mung kok sundru mung kok no ya keplai kok no so sadi. Oh hallelujah. Amen, amen. Stop telling lies. Tatal no ya keplai no so sadi nini gana gini ni borok no kolo mengui tong khanita sadi kethar hani se sadi ang thinai ka hani ta sai khana ta khana de ang kethang se hani se sai khana de jishu bai kerengei bano subrai hini go shibai mathang jak suka o kok no so sai khana de. Hallelujah. Sung tamo jishu ni posak se the body of Christ or over sai tongo. For we all parts of the same body ni sao
ke khoroksaman juda hani krei ke khoroksaman alka hani krei khoroksa sing jotono jisuni bosakse jisho ka chini bo khorokse abuni bagino nog nukhana page ni bumung tamo the body of Christ kungma borok obo tam denomination ni saitong lai kona kungma borok obo tam bodol ni saitong kona obo kuno bodol buya obo kuno denomination buya obo nini sinimong se you are the body of Christ nung a Jisoo Kristo ni bosakse this is your identity. Stop denomination. Stop bodolgiri. Sasidi nini sinimungno. I am the body of Christ. Ang Jisoo ni bosakse. Ani bokrok Jisoo Kristo se. Naikolai kaham bo ani logi tangmabay ani bial kerikya ni sadi ani problem kerikya ani muthubzak abai mungsalama kerikya phiyogzaka ang kaham se kathar se kwplaisa mazra kerise sadi. This is your identity. You are the body of Christ. Hallelujah. Praise the Lord. This is your sinimung. Obonini sinimung se. The body of Christ. Jisoo ni besak neng mo ang mo. Ang Jisoo ni besak ni sangani. Obo kuno bodol ni buong buya. Obo kuno denomination buya. This is your identity. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Stop telling lies. Tatalta Sasidi. Kwplaisa sadi. Ang omok ni se omok abiya ni sinimong. I am the body of Christ. This is your identity. Ang kaito ni busase Jisoo Kristo toy obosi ni sinimong. Jisoo Kristo te ang kathar se obosi ni sinimong. Jisoo Kristo te ang alaida se obosi ni sinimong. Jisoo Kristo te ani bemar krikya obosi ni sinimong. Jisoo Kristo te molbrum ni langma ang mankha obosi ni sinimong. Jisoo Kristo bai gerengai ang borok ketalangka obosu nini sinimung atatal kol nata Sasidi. Stop telling lies. Hallelujah. Praise the Lord. Sung tebo Ephesians on pori ke sung nogo verse 29 no chapter 4 verse 29. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful. Nangya kok, thaimung kok, oroi poroi kok, tasadi. Hallelujah. Let everything you say be good and helpful. Nini bukukti jong kormani kok. Abo soy sugnai jat kok na nangsinai. Soy nang kok mani kok na nangsinai. So that your words will be an encouragement to those who hear them. Nung simi akok by hamari man galak. Nini bukuk tiong kormani ak keplai kok no kanamani by. Kabang borok ko hin hamari man sinai. They bless ang sinai. Hallelujah. Naidi. Sing keplai kok sama by sing nizibu kahamungo. Te kananay no bo kahamungo. Hakin nung bobahay borok wan sugi na siri tabu. Nung busuk zara special nung saiman sidi. Nung busuk zara hamsazak. Nung busuk zara morok kay tani mokol nung tabog na saiman sidi. Keplai kong no samari bay nung nizitot kaham ungo kananay rok bahay no panganango. Salaizago bless mo. Hallelujah. Proverbs chapter 20 verse 15. Wise words are more valuable than much gold and many rubies. Rangsak rokpai don sompotis ni slai pano. Keplai kok hamari genang kok oboti morok kok. Nini rangsak risak don sompoti bay tong thokmung sak kaham nang painay manya. Phiyaba. Kaito ni keplai kok hamari genang kok blessings kok baile nang homonino keplai ketangui mano te soi mathang jak mung ni ning mani bagai alaida tong thok mung khak sang mung sal brom ni logi mo. Hallelujah.
Praise the Lord. Sabuni bagi no rangsak rong ni selaile kai to ni kong ni bagi serak thandi kai to ni kong ni bagi se kafradi don sompoti ta azidi ni samani ya azidi abuni selai kebang kai to ni kong no azidi abuni selai kebang kai to ni kong no kupulung khlaidi abuni selai kebang a don sompoti rangsak risak rong ni selai kebang kai to ni kong no kupulung khlaidi o kok kupulung ma bai no poito bo kebang mo poito kebang ma bai no keplai khaya prisai mano te kai to ni mono kusukhe lobrui mano. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Abuni bangino Peter by John ni kong na muito manir ka tum sa. Asai purun jimi yakung yak manyan bikha sani tong mani. Peter by John gara thangka getebo khatung khazangka dinile rang mung kisasle maragana. Pheba Peter by John tam saka. Chini thane rangsak bukuri ro phai bukuri rang bukuri. Tam saka je tongmana bu kalang nai ni sao. Tam tongbong thani wo Jisu ni bumung tongo. In the name of Jesus. Basarik himdik nini rian no khosawi ni saka. Tamka a Jisu ni bungbai declare khaima bai yakung yakmaya himka. Hallelujah, praise the Lord. Tam tong nin thani wo Jisu ni bung tongo. O mungman sani ang ganang sini sani. Jisu ni mungbai ke ang declare kayo ang ganang se ang kaham se ang kathar se mazra kri se. Hallelujah, praise the Lord. Rangsak risak ni slaile nangkok mani bobo male kaito ni kok keplai kok hamari ganang kok a kok sini ni bisung keplai nango kupulung ke nango. Amen. Abuni bagi sengte kisak kuthuk ke thangka ke senglogo James chapter 3 James chapter 3 verse 2 ni simi 12 zora seng pore ke nogo. We all make many mistakes, for if we could control our tongue, we would perfect and could also control ourselves in every other way. Borok kebang ma kok sawoi hamia kok no sawi phasiu zanjala kalayu problem kalayu abuni bagai oro elam baga sawo Jacob chapter 3 verse 2 ni simi 12 James chapter 3 verse 2 ni simi 12 jara porikendo phiaba tomon ningni ni bukung no control khlai kanke hamia kok no khibui kaham kok no sakang ke belai ke khak sangai tong manai. Aw norok tabu kebang problem no hori tong kana. Baka saya tong na ne ini baksa fan modok jagi tong na. Problem kelanya musuh ke ba hamya no sadi. Keplai ke ya brishana musuh ke ba. Kaitor Yesus Kristus ni bising tik kaham ketar hamsa jak ne lang mau ya farmani. Aw no sadi. Choice ni thani wo. Seng korai no nogo. Korai no control khanya bagai bukugo jing ma thepau. Ayang sotan ka control khai mano. Sogo bhai ke no rong no control khai ba kai tam nang bai tal nango. Te o bhai ke no seng bolon soksa na ba kai tam nang. Mes ka ti kong sasa nango. Okay. Bai tal chikun sabai rong control mani hai obu khuk bai nang mo control tong man nai. Korai ni thani wa au jing thapai ma bai a controller thapai ma bai bukugo control khlaiman mani hai nang bo kaplai kathang kok no samani bai a kok ni bisingo kuplung tong mani bai hamani na hamsa jak ka tong man nai phiaba hey odda nang ni kok mane haino oroi pore kok sau haino ligila kai kok sau nga ke ba abo bolong kotor mawo mes ka ti kong sabai shogir ma haing sinai zalai khamsi nai nini a kaisa kok sitra bai ani ni kaisa kok bezwa kok bai no nang phasiwi mano te problem kalai mano sabani bagai no a mes kati hai hor zalai kok ta sadi soi khaksang mung kok hamari ganang kok mathangjak mung kok a kok no mang nini langmo nang kuplong khlai sidi samang tong sidi ani jisuni bising te ang kaham mangkha katharangkha mazra grikha
bini thei kosong mabai ani sumsok nakarjaka bo bigrang mabai ganang engkha bini bahan sekakjak mabai hamka bono subrahini gosui mothang jaka bokhabai poitu khlai kai tini mogolo kaham engkha jisubai kerengai borok ketal engkha sadik saplai mang tongsidi. Amen, amen. Aboni bagay na question khlai tongo Psalm number 34 verse 12. Question mark. Lobong 34 verse 12. Or tam question khlai tong, does anyone want to live a life that is long and prosperous ni so? Hamsa jak lang ba kebo tongna na musung long life. Umor kolok kebo tongna na musung ni sungo. Kebo mo na musung umor kolok sakka hamke khushi ke tong thomung ke tongna ni mo na musung ni sungi tongoro. Tomung na musung ke sa ni sawaro. Then your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Okay? Turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it ni saw. Hallelujah. Tomung no deng umor kolok te khaksang mung tong thomung ba khemang kupulung ke tongna musung hungke. Obukhuk no hamya kok sanani yakni katiri tondik ni sadu saw. Obukhuk no kok hamya kok sitra kok sanani yakni katiri ni saw. Tatal kok no ta Sasidi ni saw. A evil kok a hamya kok no ta Sasidi ni saw. Search for peace khaksang mung no naituk ni saw. A khaksang mung sabo Jesus Christo. A tong thomung sabo Jesus Christo. A life amathangzak mung sabo Jesus Christo. Tabukphani yasagya position hoke just bukhabai poito khladi. Bono nini bagai bebak samung kaham khlai kya nei. Te goshidi Jesus nagani Subraiyung mathangzak mung nini. Hallelujah. Praise the Lord. From a wise mind comes wise speech ni sao. Koroksa borok kaham ne ari kaham kok nong khoro ni sao. Jisubai kereng kage gesam kamai thango ketal sok payu. Hangge nang tabuk ketal sok pai kya ba. Nini bising te tamong khono nangnai kaham kok nong khono nangnai. Proverbs chapter 16 verse 23 24. Prangmung Sullo 16 23 24. From a wise mind comes from wise speech. The words of the wise are persuasive. Kind words are like honey, sweet to the soul and healthy for the body. Hallelujah. Praise the Lord. Nadi kaham kok keplai kok abo belai keno ketui mane modon islai pono ketui. Okay. Teitamo busak genangai healthy khlayo ni sao. Hamsarui tono ni sao. Kok kaham keplai kok hamari genang kok. Hallelujah. Nai kebang na abahai Bible verse tongo. Batte kaisa polish one last. Those who control their tongue will have a long life. Opening mouth can reign everything. Proverbs chapter 13 verse 3. Proverbs chapter 13 verse 3. Tomung khoroksasuk obukhungno control khlaiman hungke omor kolok bini. Tomuno legila gai kok sawi tomu hungake kamawi thangsine boro. Hallelujah. Khakhlayo magna englia tinibo. Saiman sukra tabule tamno sananang. Bahake ya prisananang. Te bokok samabai tong thogui khaksange umor kolok tongiman. Tabule clear ang sukana. Hallelujah. Phaidi keplai ba keplai nang salai siwana. Mothangzak rok ba mothangzak kong nang salai siwana. Kethar ba kethar kong nang salai siwana. Kaham ba kaham kong nang salai siwana. Bemar gerikha ba bemar gerikha nin salai siwana. Jishuni bising te ganang khaba ganang nin salai siwana. A ganang te kebuya Jesus Christus se. A ganang borosok pa ketini bising. Hallelujah. Kapang serang zapang nable. Tong thok zapang nable. Hallelujah.
So chini langmani bagi tamu nang sung saiman ka. Padi a keplai kok bai keno. Sing sini tithes and offerings bo yagona layana. Sini tithes and offerings sing yagona layana. Tangang tithes and offerings yagona di hen malet. Ang musunya norok shikok hanjak teng. Kaitor bo musunya norok shikok category utong teng. Hallelujah. Sing Malaki chapter 3 pulok layan faidi Malaki chapter 3 description of rozak tongo norok just click like the description of nogana. Malaki chapter 3 verse 8 tamni sijak tong should people cheat God kebo kaito no khogui da saiman haga kaito na khogui da naiman ni sao yet you have cheated me keba bororok tamo kaito na khogui sai tongo. But you ask, what do you mean? But kuma borok sao hey ta ba ko ba bufra kaito no khokka ba ni sao. When did we ever cheat you? Bufra sang khokka. You have cheated me of the tithe and offering due to me ni sao. Norok tithe relia offerings relia. Norok shikok ngi tong khari elam ba ko so. So the body of Christ, obo kaitor baitang chini langmo o ministry ni ya farmani. Agi norong ni langmo maybe right jaga kiri panang itong kana boro ya farnai norong ni tithe and offerings. Dinilin ng ya farman sinai. Tay shikok ng hanjak liya. Okay, shikok ng tay ta hanjak sidi. Kaitor ni man thai kaitor norodi. Gita wansung paiman tam kaitor ba sorgoni swari rong na beton rong na nang abuni bagi ja sani tong rokni wansung paimano boss bebak sanam ga tangi hani hai sanpi. Verse 10 poridi Malaki chapter 3 verse 10 bring all the tithes and offerings into the storehouse so there will be enough food in my temple ni sao ani nogo chámung obab gri na tuike norokni tithe, norokni offerings rok to faidi kini sao. Kaito ni mondir bobo ba. You, alam ba ko tamsa, you are the temple of God. Tabuk kaito ni mondir nangsi. Hallelujah. Kaito ni tong thayak kathar thai nangsi. Kaito nono bless khanya musung jago. Obab kri ni lang mau khanya musung jago. Hallelujah. Tahu nangse. Akai to obab kiri khanya musung jak mane abon nang yasak na musung. Hallelujah. Praise the Lord. If you do, nang tobong na tithe offering ya faru hungke. Says the Lord of heavens and armies, I will open the windows of heaven for you. Nang tobong na tithe, kai to ni man tithe. Okay, dosa mangso hai ke ba tamni kogro ke masalayo. Okay, hai ke ba 100 টাকা wo 10 টাকা, hazaro 100 টাকা, lago 10,000. Abo hai, nang percentage ni thani wo nang busu klai nai. But 10 টাকা sai tomorrow 110 টাকা. Nang 20 টাকা klai musu ni nicha. Hallelujah. Colgate company ni owner 100% ya farubo. Okay, omagen 10-20% ke semang and movement of 100% kaitor ya faru. Dini toothpaste ni borok sinia Colgate ni sinio. Tangai a William Colgate 100% kaitor ya faru. Asuk ya faru surise obab sukri pini alaida overflow. Bo kamio thanen anywhere desni bo kona bo country thanen thangdi. Colgate no nang nai. Why? Kaitor ya farzak product. Abuni bagino joto borok accept maklayo joto borok use maklayo tomuno ang samani jaga ra kenok just search khai nai di Google logo to tamu tong kwplaisa o William Colgate hanjanai kubui na tai dia far na ya farma ba bless dang khangya search khai nai di. Hallelujah. So kai da tamu sungjak je tai te offering ya fanai rokno sukna hani bebak tailam phiyogwi bless khanya mu sungjago. Nang jaga seri manglak ni sao
asike kai to nono bless klainai amma kai put me to the test ni so nang ya phari nai di ni so kai to ro de ro ya hallelujah dini nai di kai to ro soima thangjak mo sok bai phano kebang borok kaya ka frango kebang ma borok atam nai pusugya abai thayo soguyu karon ke kaisano kai to no riya a kai to no riya ni bagino khokjago bemar to phai jeproni no sok payo a bemar no nanya bagai kebang ma burung ma rohor okay abo simia kebang ma category ti borok khokjagi tongo jefro nang kai to no malik khlaina ya farnai afro kebni khomata kriya ya granani kai to so owner abni bagai safe and secure ngo nang nini life nini sompoti secure nangongke ya fardi hallelujah ya phare mane nang theinai ni samani yoro nang tomon alai dano nango kai to bless khlaimano receive khlaimamo suke ya sak deni sawaro bahake aya pharmani bishite hallelujah ani lagi mara takhna di okay te awahke tawan sukdi pa bini bank account daire kanke tam khlaine ko saiman dinrok ana siniwo awasoi ministry bono yosungai le kai to ni mongko subni bagini yosungai hallelujah praise the Lord norok je ya pharmani abo kai to nono bless khlanya bagise nono hamari khlanya bagise so account details razak tong description but ani dagi mana takhna di nangke pori di te 2-3 bosor nai phan pori di ngo bible verse no tewo ya pharmong no te kai to tam sawi tong pori di je pro clear ngo je pro buziwo afron ya fardi hamari nini bagino sukna hani tailam phiyogwi kai to nono bless khlainai hallelujah praise the Lord padingka as kolok phasikang thanglaka dini asung sideng padisini jotuni tithe offering sing yago nalayena okay norok tomono online payment khainai ka online google pay number tongo okay norong thani o choice oh hallelujah oh rita khandalari mosti kiri hamba ya fani kognong bless khlaika the chini tithe offering nang receive khlaika hamba ya fa chukna ni tailam phyoginong bless khlai mani mani nang se sini faising ka sab sone kya bagi man sabni khomata tong khongdani ke khoroksani kare thank you Lord amen amen jisuni mongbai babak ya faru asamang siteng ang obol request khlayo phadi live session manja ka ni girjao thaya ta tongni tomono shep ka ham tongo gano girja manja ka ni ke thangni attend khlaidi saw basai kok sabuya sadi nogo tongphro kai tarang ni kok to srna bagi thangi tong nangana phorangdi je sapana basai kok sateng kai to nono phorngnai hallelujah praise the Lord so phadi live session to manja ka kai to sono bless khlaikya sing haina hai physically bo girjawa attend khailena te chini testimony kai to sono hamari khlaimani akok rono sing share khailena hallelujah te dini ani testimony bai kebang boroni life o salajak situ gasung situng tini bebak norok jotona hambai kaito kaham bini khairok ma hamjak ma pai flyer announcement kupulung park 1 tarik December time 12ta nisimi date ta haiko 2ta jora chikon so fellowship ngai sing the body of Christ of family krengjak ro malai lainai te kai to mono kosuk sing lobro layana kupulung park December 1 tarik Wednesday klaina okay hallelujah tamo sing gathering lainai phadi je manna ro phadi kun forcefully willingly phadi sing save ke phailai save ke nogo ki philainai chini logi sorgoni hazar swarini protection tong amen kaito kaham mini khairok ma hamjak ma pai flaya so tina sunu sideng jotona hambai